O te whaatalo whātu lau whaafonga anga le nei tai awa lo maia o Talalau Radio Samoa. Ua mawhai nei o nā ngā waatangata ni usila o loo au maui au se tālia i le whainga fōu o le a mau ai o lātou wawanoa si te seni. O le swinga le nei nāloa ia mai le aso to nai. Ua mawhai ai nei e tangata kiwi ua whātau sanga tālu ona no nofoi au se tālia o nā ngā waai whaatalo sanga loa o lātou si te seni au se tālia ma ele ngata o le whaititia o le tau e tutongi mō le tālo sanga. Ai o le ave e sea fo i o ai ai ngā sā whai mapāpu puni le toa tele. Le e mo o mi ai le au sia e tupe maua whaapele soifua malolo ino le maua lunga whaatāpu laa e mawhai ai o na tālo sanga. I tū tau benefiti, o lea fo i o le a mawhai o na maua e tangata kiwi, pe a maua o lātou si te seni. Ai i pepe a tangata kiwi whana nau i tutono au se tālia, o lea fo i wale o tu e tau whaatali se i se fulu tau sanga o na whaato a si te seni lea, a o lea o le a maua lava i le taimi e soifua mai ai. Whaasela wivas fumtala au se tālia le tau e tutongi mō tālo sanga nei. Ma o se swinga wa tu whaata sia i nisi se petition po o se tālo sanga aloa ia ma ua lesi tala foi e tu inatu i le malo ina ia tu e wha foi mai, pay refund, le whaita wafe wa lato tupe wa umano tutongi e tālo sanga mō no fumau. O tupe nei na tutongi mō tālo sanga no fumau ma o le ana wha alea o ngā umai na ua sauru wha asilisilanga le masino a perila. O le a ngā vaai i awanoa si te seni, le au walo ia mai le aso to nai. Se lia ma le tolu se fulu i tu lau no nofo tupulanga to alima i lunga o le taua lunga le fale o lo o tuli ei whaasalanga o talavou i au kilani. Po o i lato nei mai le se fulu wha, anga i le se fulu walu tau sanga. Tele mea wa whaaleanga ino le korowai Manaaki Youth Justice Residents i Wiri, ma o leana amata mai le to aono talavou, sa wa i whaavai le isi to atasi, ai whaawawai peono no nofo le to alima i lunga o le taua lunga. E le i whaingofia e tu sama reporti ale oranga tamariki, a o iai le to alima le i lunga o le taua lunga, o leana o lato whaaleanga ina i ma le taua lunga o le fali, whaapia security cameras, ma ele ngato le a whaasala, ai o le aso e foi po le ale tele o mea ua whaaleanga ina. O le oa i lunga o le taua lunga, ma whaaleanga na mafua mai ni fe ese a inga ma le au whainga alwenga, mai le oranga tamariki, o le a fo isa iai ma leo i le wha ai unga le vaiaso, a o maso ai ma le tau mawhainga o talavou i o mai saunga le mu i lalo. E o mai le tau nei, wa wha amauti no mai e le sui o pulenga le oranga tamariki, wa saunga le mu talavou, ma e le i ai se isi o le community lau tele na a fia tuai. So ai le train le tangata i to atasi na nafi Wellington ma maliwai. La talate le tulai vai le tae au le ana tupu ai, ma tāpu ni ai ma le awala. Le isa tala tele mai leo pau o lea, o lo whaia so enga ilo na tino maliu. Valu se lau tolu se fulu isi tau si mai wha au popo le ayai, ma o se wha au popo nga le awhe soa ni ai le toa ngau, o le au whai ngā luenga. Mai le minister so fo maloloina Dr. Aisha Verol i le wha ai unga le vaiaso, o le awha au popo le se lau tolu se fulu awanoa. Mō whana wā o ngai a o onga wha atau si mai amata mai le masina le neianga i atu ia au kuso, po i lato nei o lo i le lisi wha atalitali. Ma o lea sa wha ape wha ato a amata o onga mai le lua hafe lua wha. E se mai le kuata le nei, o le isi kuata le awha o popo le isi fitu se lau, ma o lo o su e mai e providers mai so o se vaengo ni usila, wha atase ma le ngā lulu e malimtanga luenga. O awanoa wha o popo nei moa o ngai talitonu le minister, o se si tepu tā ua mo au na ngatau i le soifua maloloina, a o wha awawa i peona whai ngata au na nga wha atau si mai, ona o le to ai titi wha atusa i le pisi ma le te leo le manao. Matala muli, e ono tāpu nia le awala lau papa le Harbour Bridge au kilani le so ono le malo losi tele o Savili. O le tulai se fulu lua i le awoli nei wha asolo atu ana nei. Le o saula pata ingai wha au popo i le malo losi o Savili, ma e ono tāpu nia umai lanes o le awala lau papa. Tu ufa atsia talo tai au, o lo ufa au ngā uma lanes se wha mai le NZTA, e ta tau lavona ave fua i le tūlanga o iei le tau, ma lunga o le awala e mai se lava i taimi pisi o le tai au. Ai mai sau te o le atunuu, te le awala o le South Island, wha apele pito i lalo le North Island tāpu nia mai ana pō, se io o mai le tai au nei, ona o le saunga le mu, mafua mai le mafia fio le aisa. O tala na o le nei tai au, manuia le amatanga o le vaiaso.